استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینر نمی هجال هر دری دم باش نه دما پیشکش کرنا بولتنا دمجمیر سیه فرمو گرنگتری سرنوچا 6 سال سرواندنا سرکرده کرد خباتکار بهزاد دورسن اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جالیه چکدارن پیاده و سبادر باز بن بیکوچارن ویساوی تنها دیار با لیدر که پیامنیر سازی ارکه راگاندنه احمد صوفی جالیه چکدارن پیاده و هات رواندن درباره رواندنا صوفی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا داخویانیک بلاف کرد و داخوازا سربس برداناوی کرد. اندامکی کمیته نوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه روسیا هولده هن ولاتین ده پیمانیان اف دولتی ده بسر خدا بکشینه دا کو چاره سریا پرسگریکن سوریه لگوری برجواندین خو رژیم سوریه چاره سر بکه. دم باش. دوباره سلاف. 6 سال سرواندنا سرکرده کرد خباتکار بهزاد دورسن اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جالیه چکدارن پیده و سبادر باسبن بیکوچارن ویساوی دیار با روژا 24 ماه دهان 2012 آنگو وکی سبا جبریا 6 سالان و دمجمیر هفته ایواری دماکو سرکرده کرد پرور بهزاد دورسن اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لگوری کو همی زانیارین شهد حال و مالبات سرکرده اتیا پده کسی تکز دکن لگل جوان کرد نضال سلیم حوران با اتومبیل که جوره تویوتا پیکاپ بنیاز بو بری خوابده هرما کردستان به ارمان جاکو کارکی پارتی پیک بینه لسر خالکید نورا گونده شکل خاچی و ملمر زیده کو تنه به 2 کیلومتران دوری سینوری روجاوا و باشوری کردستانه و افدور دوی دمیده و تنها جیر کنترولا چکدارن یپگین سر به پیده و جاریه چکدارن پیده و هات رواندن تنها چارن ویساوی پیشمرگو لهنگی لگل حوران ندیاره سرکرده کرد بهزاد حسام دورسن سال 1908 تفلی رفع پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بوه سرکرده کرد بهزاد حسام دورسن برپرسی انجمن خواجهی یا انجمن شمانیا کردی دیرکه بو جدای گوی باجار دیرکه یا دسیه ماه 11 1963 داش دایک بویا خودی خیزانه و باوی 4 زاروک 5 برایانه لیدر که پیامنیر سازی ارکه راگاندنه احمد صوفی جالیه چکدارن پیده و هات رواندن درباره رواندنا صوفی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا داخویانیک بلاف کرد و داخوازا سربس برداناوی باواکی بلسکر. هر دم و دمکی پیده گفو فشارن خواه در حق مدیکارن کرد لروجاوای کردستان زیدتر و بردوام دکه هری داویه لیدر که پیامنیر سازی ارکه جالیه چکدارن پیده و هات رواندن احمد صوفی پیامنیر سازی ارکه راگاندنه لیدرکه هروها اندام انجمن هریمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دو نیوروج آلیه چکدارن پیده و هات رواندن و برف جهکی ندیار و برنو تانها چارن ویساوی ندیاره. پارتیا دموکراتا کردستان سوریا داخویانیه گده رواندنا صوفی بتوندی شرمزار کر دکس کر گوگریارن پیده ین بوی شوی ویانا پدکسی قد لاواز ناکه. پارتیا دموکراتا کردستان سوریا وان استنگیو کریارن دوری روشتین کردینیه بهستر و پدکسی ده بهتر لسر ریبازا کردینیه ریبازا بارزانی نمر خورا گربا و خباتا خواه دوام بکه. پارتیا دموکراتا کردستان سوریا داخویانیه گده گوتکو دوه چکدارن پیده دم جمیر یکو نیوه نیورو اندام انجمن هریمیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا احمد صوفی لسر ریا گنده بانا قصری و باجار دیرگه دماکو لگل دو براین خواه ده اتومبیلا خواه یا تایبت ده بریوت چون گرتو بریوی دا جهگی ندیار. هر درباره رواندنا صوفی داخویانی سربار کر کو اندامی پدکسی احمد صوفی بریا چند روژانجی جالی همان گروپا چکدار یا پیده و لهمان جهی تا چند دمجمیران هاتا رواندن. لداویا داخویانی خوده پارتیا دموکراتا کردستان سوریا رخستنا دشت کریارین تروریست در حق خبات کار کرد بتوندی شرمزار کر کو او کریار تنی خزمتا دجمن ملت کردگه بروواجی همی بانگو هولن یکریزیا هلویست و رفن تفگرا کردینه پدکسی ده بهتر لسر ریبازا کردینیه ریبازا بارزانی نمر خورا گرتر باو خباتا خواه بردوان بکه. خباتکار و مدیکار کرد احمد صوفی با آرامی و خباتا خواه سیاسی و راگاندنه هر کس خوشوی نازدکه رواندناوی بویا جه نرازی بونا هجمارا کامازن جه چالکوان و مدیکارن کردستان سوریه لطورن جواکی ده بحثا صوفی تکرن و داخوازا سربس برداناوی تکرن. اوانه جارا یکمینه کو پیده بن پیکرن و فشاره لسر مدیکارن کرد به تایبات کارماندین دستگهن پدکسی و
پارتیên enekesê dike wan direvîne û bê tuhmetên rastexîn gelek caran bi zora çekan jî wan ji walê derdixîne û tanha hejmarek çalakvan û medyekar di navbera revandina PD an got rejimê bi destê çekdarên PD caran vîsa wan nediyar e. Di daxuyaniyekê de ejmalpera pedekesê re endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Mihemed Seîd Wadî got ku Rûsya hewl dide hin welatên di hevpeymaniya navdewletî de mîna Fransa û Almanyayê bi ser xwe de bikişîne da ku çareseriya pirsgirêkên Sûrî li gorî berjewendiyên xwe û rejima Sûriyê çareser bike. Wadî serbar kir ku Rûsya dixwaze ku alîkariya rejimê bike ji ber ku teror jî berevdawî hatiye. Rûsya hewl dide hêzên biyaniyê navdewletî ji Sûriyê derxîne û yekrêziya xaka Sûriyê biparêze û tenê desthilatdariya rejimê bimîne da ku ji navbirina terorê û mana rejimê bibe serkeftinek ji rejimê re. Hemî teror û kiryarên rejimê derheqê miletê Sûriyê paşguh bixe. Endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Mihemed Seîd Wadî derbarê lotkeya Çar Alî ku dê roja 27 vê mehê li Tirkiye were darxistin got. Ez bawer nakim ku ew lotke tu destkeftnên rastexîn û berçav li ser zemînê bi dest bîne ji ber biryara dawî dê bi erêkirina Amerîka be. Dilêdwaneke taybet de Alexander Saleh berpirsyarê Ofîsa Hewlêrê ya ragihandina dezgeha xêrxwaziya Barzanî ragihand. Îro sêşembê li kampa basirmaya taybet bi Kurdên Rojavayê Kurdistanê ku bi ser bajarê Şeqlawe ve 20 xanî bi ser malbatên penaberên Rojavayê Kurdistanê hatine dabeşkirin. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê peymangeheke mûzîkê hate vekirin. Di wê peymangehê de nifşên nû ji kur û keçên Kurd xwefêrî amêrên mûzîkê dikin û hewl didin birînên şer ji bîr bikin. خۆراگرên Efrînê yên rastexîne ew in ku dest ji xaka xwe bernedan û bi warê xwe yê pîrûz ve girêdan û derfet ji xelkê biyanî re venekirin da ku Efrîn ji kurdatiya xwe neyê xwar û neyê terîf kirin. Bi van sazên xweş û dengên wek bilbil û şelûran peymangeha awaz careke din deriyê xwe ji peydar û behremendan re vekir û li ser lêngê xwe rawastiya ku bi şêweyekî akademî rê ji hezkiriyên mûzîkê re vekiriye da ku nifşên ciwan xwe fêrî amêrên mûzîkê bikin û rûyê Efrînê yê te jî vîn û evîn ji cîhanê re careke din bidin diyar kirin. Tevê êş û azaran û bandora şer ku ta niha birîna wî şerî nehatiye kewandin lê bi berdewambûna van tilî û pêçiyên zirav nifşê ciwan peyama xwe ji cîhanê re dişînin û dibêjin ew dê Efrînê vegerînin weke berê û nahêlin Efrîna Kurdistanî ji bilî Kurdan para tukesî be. Efrîna Cemîl Horo, Bavê Salah û Ednan Dilbirîn. Efrîna warê kultur û çanda Kurdî bi vîn û rojbûna Kurdên resen hewl didin reş û tariyê li ser taxên bajêr û gund û navçeyên wê rakin û li şûna şîn û giriyê, kêfxweşî û geşbîniyê biafrînin. Şopînerên rêbaz berî ku em bultena xwe bi dawî bînin dubare Senoça. 6 sal ser revandina serkirdeyê Kurd xebatkar Behzad Dorsan endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji aliyê çekdarên PD ve siba derbas bin bê koçaran dîsa wî tanha diyar be. Lê derikê peyamnêrê saziya Arkêya ragihandinê Ahmed Sofî ji aliyê çekdarên PD ve hata revandin û derbarê revandina Sofî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya daxuyaniyek belav kir daxwaza serbestberdana wî kir. Endamekî Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dibêje Rûsya hewl dide hin welatên di hevpeymaniya navdewletî de bi ser xwe de bikişîne da ku çareseriya pirsgirêkên Sûrî li gorî berjewendiyên xwe û rejima Sûriyê çareser bike.
گلتنا مملداوی هات هر شاد بخواد